September nili inrin ni berul thupui retheite dom kan ti ani retheite dom kan Bible chang chiar tur tarlante ino chiar leng u Psalm somli pakhat na chang khat pathian thui lo ngai thlang u retheite ngai tua mi chu a eng a thole mang an ni chuan lalpan ani chu a chan hi mang ti le Isaiah bungsom nga pariat chang ruk le chang sari pathian thui lo ngai thlak chun zamang u hei hi ka du zong a chongnge na chu ani lom ni diklo taka phuar na phel sak le ngong kol hrui te hli sak le hne chia ho chua tir le ngong kol tin reng ti tlia sak hi mani chaw ril tram te hne na sem le rethei no chua ho mani ina hruai hi ani lom ni mi saruak mua puan vom le mani ti sa ang pu laka biru lo hi ani lom ni ti ani athu thiang hlim kan chiar te pathian in mal som ro se abu chung thu lu chia tanang o chanchin tha a thlen na hmuna pianga lom taka lo dong song masatu chu mira theile chan haite an ni zela mira theiten lali suwa chanchin tha an rin hian re theina atanga chan chuan an changbok thin pakhatna pathian hi re thei ngai saktu ani la siam tu in fasha te re thei te lalpa le pathian ati angkhan pathian hi re thei te lam tang an mani ngai saktu ania mi re thei te ti du da musit tu chu na satakin ado dal thin mi re thei ngai saka an mani tanpui tu ero chu pathian in na satakamal so madu thung lal Nebuchadnezzar suwa le chapona awanga pathian in a hremdon lai po khan Daniel an lal hne na athuron pek chu iswa sual na chu fel na in thlak la iswa sual na chu mire thei ta chunga zangai na in thlak ro ti chuan inun khonom na hi a sei de uma na ti ni kha thu fing te a chuan mire thei hne chia tu chu a siam tu hne chi ani ti kan hmuwa mire thei musit tu chuan a siam tu angai ne pani a mi van duai diriam tu chu hram lovin a om lovang ti kan hmu bok heng thu te hian pathian in mire thei te angai sak zia an ti chiang hle ani ro rel na hnung alo thlen huna po ro rel na te fung poimo tak tur chu mire thei kan ngai sak le ngai sak lo dan alni don heng mi te berzinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni in ti lo chu ka chunga ti lo in ni tin rel sakin kan la om don pahni na ring tu ti tur poimo takani re thei ngai sakhi pathian du zong ani awangin ring tu zong zong te chuan an ngai poimo tur ani pathian ril ru le adu zong kan hriat theina chu Bible hi ania kan ko ran thurin pakhat na chuan thuthlung hlui le thuthlung tharbu te hi pathian thu ania heng chau hirin na le thil ti te na diklo thailo ani ti ani kan ni tin nun le thil ti te le kan rin na te en fia na le te na tling kan nei chu Bible zirtir na ania Bible atangin pathian ril ru le du zong kan thre thei ke ni ro chuan Krista ril ru kan pu ani polana ti angin ring tu Krista ril ru trom pui tu chuan mi re thei angai sak thin lali suan mitir tu du zong ti le ana tho zo tur hi ka chawani ati angkhan Christian chung ko hlim na le lung oina ber chu pathian du zong ti ani van ramalu tu te chu pathian du zong ti tu te an ni dona ro rel na hnunga po pathian du zong ti tu an ni le ni lo chu te fung poimo takhani don zako pa phei chuan fasha le mei thai te ngai sakhi pathian mit muwa sa kho biak dan thaber ni na soi hial ani pathumna ramthar rongbol na hmuna po na poimo takani re thei te ngai sak le tanpui hi chanchin thai na ken tel ania chanchin thashil tu piang in chanchin than thil na hmuna an tho tel fo thin chu re thei choi kan na hi ani a huap zau zong chuan re thei ti hian fasha le mei thai te lusun lungai le nat na tur tu te khovel thila in nga na nei lo ril lungai le mangang te huap vek theio me chu tiang mi te chu pathian mangai na chanchin tha lom takalo dong song tu te an ni thin mission rongbol na hmun na pianga chanchin tha mamo tu te an ni meo wangin thok tu ten mi re thei te lam an hoi thin
pathian in mira thei te tan ma lak thar theina hun poimo tak Jubilee arwat sakang deuh khan Synod Mission Board po in ring thar kho sakhar sa te din chua na ani be sein bual puya an pualin thil sang zirna Mission Development Training Center MDTC abot saya hlotlin pui anom nual na abot sai tu te be seina ero ala phachi lo mai the tin Mission Field sang thiam thil zirna Craft Center ani meka heng te hi ring lo le ring thar kho sakhar sa jok ten a thlona an zirna tura ta na bot sai ani heng ba ka hian ra thei zual tran puinan field tinin an man tur chom dol sum enge mozat kum tinin budgeta ada bok thin heng ba ka hian ram chunga Synod Multipurpose Training Center SMTC le Women Center a thiam thil chi sang zirna hi mira thei le kho sakhar sa te choi kan na ta na bot sai ania kum tinin mi thanem takin an zir chuak si ani Synod in ra thei pual endowment fund kan nei hi kum tinin sem ani boka tin tual chung ko hran tam jok chu ra thei choi kan na lama kan har chho mek zel bok pathian du zong chiang taka Bible kan mu chu mi ra thei te ngai sak hi ania pathian ring tu po in angai tha thei lo ko hranin na poimo taka ani rang turani chung ko in zirtirna por thei ngai sak le dom kan hi kan tha tekal zela kan ro chun zela poimo hle ani ti zong khan ya soi ho na tur hi kan chiar le nge soi ho tur pakhat na re thei choi kan konga ko hran mal hian tun ayana sa zokin tran kan la thein kan ria em pani na mi re thei te ngai sak konga ti dan tur tha le tha tok lo te soi ni se